Uni Chorlam constituency ni bisingo kalainai Rongmala kamini lama kedeg masal romai hamya tongmani. Haipano je contractor samung kalainai ro kahamke kalayani bagai tabuk idok bahanyo kagai uriwi thangbaikha aboni yagolo NDC Mla Subudh Debbarma visit khalai thangphaikha tei abono khnawi Chorlamni MLA Subudh Debbarma tini o bridge no bahanyo Thangwi Naiwikha aboni logi Bisramganj Dosrat Polli ni 2 nong ward do kamini 380 meter lama CC route namjagai tongmani abrongno bo berai naikha watini bagai samung mathakjagui tongmani rokno bahaino bo koktirpano saikhanar kha obo turuk khe samung tangjagui tongo datino painai jorao hnoi tini bo lamono visit khaine thika bole hambe media takupno tini Rongmala bisini antargoto o school Rongmala high school ni ganabo Sorot Chodri para o bridge no sorry Lama Thango soraro school thango yang thanglai so khai tongmani Dirgo Prayamo Balokjak Haingino ang or PWD RNB Road and Bridge ni Executive Engineer no Sawoi o Paka Bridge Khairna Neminabo Soli Jongmanino Hypano Party Borok Lari Jonka Hana Borokha Wal Lui Hypano Tui Belai Bangma Bai Par Bai Chanka Par Bai Changitabo Elakan Boro Thangla Chungmayang Tonka Belai Osuda Klai Jonka Avon Bagang Elakan Bidai Kishabang Nanyama Paja Obo onek dini pore samung mani samung ibo samung bo paise ko tabo samung soli chongo ko watimang ge boro samung khaimi ang tongka jin sirokbo boni bagai noro thanglai sung manani bagai daki samung pai o bridge pai oroni borok elakan borok thanglai sung manani bagai ang uddozon kotipokona ang janokha borok bo torigori omono tam khlairi man borok bo wansuk laijak ang executive engineer oro bisangbon executive engineer no ang janokha Botini visit Kabine, Miarago, you visit Kabineko, Hachangana, Tinike Boniji, Soyong, executive engineer, visit Kabineko, Gatabor Solin Bagay, Oro Yang Clay, Wa Boy Ponsolin, Motonke, Clarity Yang, Video no, Jenny Cox Saka, Jekuno Procaripono, emergency block, Pan by Pono Kisamo, Solina Moton Clayo, Wa Boy Pono, Tangla Jungmanani, Oro almost British in Gaba, Lama Tangla Jungmani. Sorry, Lama Thangwi school Thangwi Lama yang timang sengka. Oh, bridge by ma by or lam par by Thangwa by. Borok Thanglai Chungmayang ni belai dialog lai jong lai abo. Abang student no boron kelai solai dokumen kah, abai khobar man kah. Boni bagai no all Lama no baket tori gore dakti pai dengan bagai ang udoson kotipokho PWD ni executive engineer no ang sajak. Tini visit khaime pora ang boy malai phine tabu data duicharago. Boy Mala yang sanai daki ko samono khlai pari date elakan borok subida mane lama thanglai sungmanan bagi subida manani bagi ngani ngthung ni sarta ka sagoro je sat dalai ramana heke ti samani abo rod charati sajaka heke wate kise pakina bai thangwa kajak ti sama kata kawte abono wallok abo rod ti saka abo kisanong thani abo ang obossi sanai abang oral elakan local borok ngibo aro khlai por kisan nai murgui khairitheng Jate pore abo omor long lasting khane jat bukrak nai jat nata mozbut nai jat par bukrak nai jat bridge bukrak nai jat aba hekeng nai bagai local ni bo daito songnai abo local of daito khlai baike mozbut ke krak khlai o par no side wall no kasa krak khriman abo nanya ningtheng okong no sai chango abo jate kaham ke nai kini khlai koi o side wall o bridge ni abo khlai jang ningtheng jate kore long lasting khai jate takali khai khalin bai changka aba hingya tike khanyani bai yang bono sabota hambai July 2025 প্রথমে আমি রংমালা স্কুল সংলগ্ন একটা ব্রিজ পার বাংলাটা আমি ভিজিট করে এসেছিলাম সেখানে ব্রিজটা খুব শোচনীয় অবস্থায় আছে এবং পাকা ব্রিজের কাজ চলছে পাকা ব্রিজের কাজ চলার সময়ে পার দিয়ে জলের প্রবাহ বেশি হওয়ার কারণে পাড়টা ভেঙে গেছে আমি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার PWD RNB কে জানাইছি উনি অতি সত্বর এটা অ্যাকশন নেবেন এবং তৎসঙ্গে এখন এই দশরথপল্লী 2 নম্বর ওয়ার্ড আমতলী বিসির 2 নম্বর ওয়ার্ড ওই মেন রাস্তা থেকে ওই প্রায় 380 মিটারের রাস্তা সিজি রোড ডিএমএ রিকোয়েস্ট করার পরে ডিএম স্যাংশন